o le theleditše. Thobela mama le kae? Patlo muso o le diatla banna. Yeah. Ngwana wo ne yeah. Aga. Aba motlishe. Ke thoma go bereka frugu ka 9. Aba motlishe o ba botse gore le ge ba sene selo ba tlishe ngwana o re tle re tlo re thomile go alafa ngwana a tle a fole. Le Mama Hlwele. Ke tla gopola mama. Mmusha kgopolo o thusha motho o e leng gore o phela ka go lebala. A ke re na le setlhare sa gore ge ka ga e re tlhagetse ke mathata ngwana a palla go lebala se se diragetseng re mo fa setlhare se se bitswang bolebatša. And then go ne le setlhare se se bitswang mmusha kgopolo se seng se senyane se se talanyana se kgona go thusha motho gore ga a lebala dilo gantši. And then o no se ya nako ngwa tlhapa ka sona ebile ba boa senwa a makala kgopolo wa gage e buileile ga botse. Thank you mama. O swa robala o robala. Maboshe se re tsware le bjalo gona. Swara ga nyane re go fetjona. Prof ena pe o no di bitša gona ka mokgwa o a sa theleditše. 079 170 98 62. Ke 079 170 9862. Or o ka founela 060 959 0303. Tobe. Awa o moagelwane wa nnete wa go nyaka go bona bana ba thušega tiša ngwana ke mo thushe mama. Thank you mama. Give Maboshe a lot. Ka mo ga phahla ka mo 0648582771 0648582771. Prof Maboshe o gone le mo a nkgwathileng gona ga botse o nkgwathile re ke no e bea jwalo. Prof go ne le baagišane kapa meloko le metswalle yeo e le go gore ba na le lerato go baagišane ba bona ba na le lerato go meloko le metswalle ya bo bona. Ga se mantle ke motho a ka tshwenyega ka kaso motho e se wa gabo. Mmagoshese re tloga re moleboga kudu bile re le ba bangwe a nke re tseneleleng rateng baagišane ba rena rateng meloko le metswalle ya rena ge e ka ba gone le se sengwe se o se bonang ka baagišaneng bolaya ke pelo wa gore motho ola a kry-e thušo ga gona molato Prof a re a leboga ke be ke sa ko empa ke be ke no be ke gata mabalang ko gona fao 0648582771 Msrs dumela mongaka re gona ra lena ntate se bola re le mogala mongaka ka maduba ina pile re no le re tlompia ka la ka pa tlompia ka la pitentse kgolo tlompia ka la MCRS professor show aha Thobela ntate se bola thobela. Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. At the Duma. Yeah. Yeah. Mm. Yeah. a re gona mongaka Eh. botse But oh, I special school. Yeah. A ke thome ka go leboga ntate Sebola ke leboge motho o ileng wa mo isa go yena a gona go ria gore ngwana bolwetsi bo ba go wa bo nape bo tloge mo go yena ka gore sa le mo isitse go yena o bona bokaone ke ya mathomo ya bobedi ngwana o mo isitse sepetlele ba mo checkile ka mogo ba mo checkang di result di ile ge di boa di are a ba bone selo se ka bang se tshwenya ngwana. Problem ya ngwana ge ke go kwa mo ke polelo o tshwenya ke speech ngwana o palla go bolela ga botse e bile o felleditse a etswa sekolong a ya go tsena dikolo tse leng gore ke tša di special akere okay re na le taelo ye nngwe re ibitsa mmolabolo o thusha motho ka speech ge e le gore o palla go bolela ge e le gore ngwana wo go na le se se mo tshwentseng se e leng gore e ka ba e le le site la badimo or e le le site la dilo tša batho re na le taelo re bitša mmolabolo ye e thusha motho ka speech ge a palla go ntšha mantšu ga botse gore a nape a kwagala a hlathega se nka thusha ngwana o ka sona nna
nka leka gore ka ge e le gore go na le ngaka ye šetšeng e berekile ka bolwetši bo ba go wa epilepsy ngwana o kaone ba sepetlele ba lekile ka mokgwa ba ka kgonang e re nna ke tsentšhe letsogo mo karolong ya tabeng ya polelo ya ngwana and then ke leke go berekiša medication o e leng gore o ka mo thuša ka gore ngwana a tle a feleletše e le gore o kgona go hlatha polelo ke le gare ke mo fa ditaelo ebile ke mo traina re na le tsela ya gona ya go traina bana ba e leng gore ka nako ye nngwe ba palla ko go ka bolela re le gare re ba fa taelo tšeo ke bolelang ka tšona ntšišetša yena ntate Sebola ke tle ke bone gore nka bereka jwang ngwana a tla kgone go loka a be gabotse gobane ga bua le ge ke kwa gore ngwana o šetšane le 29 years and then go ra gore ngwana o šetša godile ene lebaka la gore a kwate motho e leng gore o nyaka go bolela selo empa fela go ne le se se gana ba phela ba kwatile gobane ba bona o kare kore like ba phela ba kwatile batho ba mokhuta o gore ngwana a tla loke e tla le yena re lebelele gore e ka ba go senyegile kae gore ngwana o dilo ka moka di loke go šale go bolela why ke bolela so ke re nka leka epilepsy e mo tabeng ya kgopolo e mo monaganong go affectega ga speech le gona go mo monaganong dilo tše pedi tše ge ba kgonne tee a re leke ye nngwe ye le yona re bone gore ge re ka e leka re ka bereka jwang a ke re ge re alafa kgopolo monagano re alafa ka ditaelo tša go fapana so e re ke tle ke moleke ke bone gore nna nka šutetša go fihla kae thank you pa ke lebogile warra a re tloga re leboga kudu modimo prof o tlo dira mogau modimo o tlo dira mogau batho ka moka ga bona ba e leng gore ba theeleditše lenanego le balwetši ba bona bao ba swerego ke malwetši a di-epilepsy le a gowa jwalo ka mehutahuta modimo o tlo ba direla mogau le kgonle ke leboga kudu gore batho ba bana le bona ka mo magaeng ebile ba bontšha ba ena le tumo ya gore batho ba ba ka kry-a thušo ba kgona go thušega ba fola modimo o tla direla mogau prof re sa le gona mola go 064-858-2771 lenane gone o le theleditšego le motheletše ke pitšentše kgolo gona ka mo ka mmutse community radio nna ke ka kapa ya radio mcrs o right ka kapa 064-858-2771 o mongwe motheletše mo kino se borna e tlo tsamaišana le rena nang empa o botšiša ka diorisi ka baka la gore o ka re le motho wa gona o ka re wawa ga ane le diorisi ya mara di hlola ke eng ntle le bjala goba go tonya tšeo di ne kalafi ya tšona mara ge ke šetše ke botša batho nnete a ba di leke ka sekgowa pele dipale and then ba tle ka keng go kwele prof 064-858-2771 mcrs mo moyeng dumela mcrs a ya teng a re gona rra lena mrs khumalo ka madubaduba bana re a le amogela botse $31 years. Yeah. O wa lebala sekolong. O wa lebala. Ivan. Professor? Tabeng ya ngwana e kwisha bohloko ngwana o na le 31 years. Ngwana le re o na le 31 years. Ke moshimane ke ngwanyana? Makumalo. Ke moshimane kapa ke mosetsana?
ke le sogana go ba ke le gare oh yeah all right Makhumalo ngwana wowe taba tša gage ebile ke kwa dinkwisha bohloko ngwana o a lebala ebile o feiti 4 subject and o rata go bona ngwana a tsena sekolo ge taba ile so motswadi wa ka a re e bereke so tšiša ngwana we re bone gore bothata ba gage ke eng se sengwe sona se gona mo ga se bolwetši ba go one mo re ka blame kgopolo mara le kgopolo o ka no kry se yona go ne le mo ke sollang go ke kgopela gore o tlo ntlišetse yena ke tle ke go thušetse yena re tle re nyake go tseba gore bothata ba gage bo bo diang gore a lebale ke eng then a tla kgone go kry-a thušo theletša radio Makhumalo theletša radio Makhumalo le a rekwa le ka tšwela pele prof Makhumalo taba ya ngwana re ka se blame epilepsy a se bolwetši ba go wa mowe ngwana wowe o na le bothata mabapi le tabeng ya mathata a ka gare ga lapa ke kgopela gore letle le ntlišetse yena ke tle ke bone gore nka mo thuša ka mokgwa wa mohutamang gore ngwana a tle a fetse a tsena sekolo ga botse a sa distepe ke selo taba ya go lebala ke tlo bona gore ke mmereka jwang batho ba kgona go bereka motho ka metsi a legakwa motho ano ga kanega ga a santše a ye dithutong tša gage go pala ge le moroma kore ngwana wa a no fetoga a no ba motho o mongwe e leng gore ga a ga botse ntlele le yena ke tle nako e yotlhe be e se gona le thoma go bona dimaka ngwago no ntšišetšeng yena ke tle ke boneng gore nka le thuša jwa mam thank you mam thank you mam prof re sa le gona mo tabeng ya ngwana go lebala ba re ba moroma ba kgona go no moroma go nujwale a ye mola ga a swantše a tšento ba moromileng yona ga a fitlha mola gore kana le re ke tle leng e nkgopotša mme o mongwe gona ka mola ka rathoke o ne bana ba babedi ba basetsana ke matwintshe bana ba o mongwe o ga botse ke ngwana o bereka ga botse sekolong ebile dilo tša ge di sepela ga botse o mongwe ga a bolela dilo o di bolela vaesa go swara le ge motlho mongwe o ka motlela selo wa mo fa sona go ena le gore a re tšeo mama o berekile ke e botse ba re o re gane mama nkane wena mara o di ga botse ko re ga nyaka gore o di a selo ga botse o re mara wena ga o di ga botse mama wena o di ga botse ntwa a se e botse mara yena o nyaka gore mama o di ga botse ebile ke a leboga ntho mphileng yona ke e botse ebile bona ka baka la gore ba shiba motho a etse ba shetse ba tseba gore ga re ntwe ga se e botse go ra gore o nyaka gore ke e botse e ka be hlola ke eng taba ya mohuta o prof ge ka ba motlho mongwe go na le selekano se bolela e hlola ke taba ya gore re le batho baso a re ratane ebile ga re nyake go bona batho ba tswela pele nako e ntši batho ba ba bereka ka masuka magakadima motho o no ga kanega bereka ka metsi a legakwa motho ano ga kanega ga santše kore o kgona go tloga ka gae o die dilo tše ka moka go fihla shopong o lebetse gore o tlo rekang o buela gae ke tshenywa tšhelete ntweng ba be ba go berekele ka modibo kore ngwana a rate gore o bolela selo ntwela e bolelang o kry-ile gore a immetšhe le ye wena le e bolelang ka nako eo so ge go le so go nyakega gore batle and then re tšee nto setlhare se se banna ba re ke mareolle re reolle meleko ye e leng mo go motho gape prof ngwanola ba re ba kgona go mmotša gore a hlape ba sepela le yena o tlo re ga a botša o mongwe a nyaka gore aowa nna ke sepela le mama o tlo kwa ra aowa nna ke sepele le mama a ke sepele le yena mara a nyaka gore ke sepela le yena ke mathata a re kopanang le ona prof ga gona molato a re tswele pele re tope motheletše go 0648582771 0648582771 lane go ke pitšentše kgolo tsamaya le professor moremi a gona mo mcrs dumela
Mseres o mo moyeng a re gona ra lena aga o le theleditše thobela ba ka Tafelkop le kae ba ka Tafelkop ai rena ke rena ba mama yeah ka taba ya bolwetši ba gowa a re bereke so ngwana o le mo lekile le mo isitše dipetlele le mo isitše dingakeng le mo isitše dikerekeng a go nento e lokang o nna bo ngwana o šetše a dula lefelong le e leng gore ga e sa lela gabo o dula mo e leng gore ba tseba gore ge a wele ba tla bona gore ba bereka buang ka yena alright a re rie so mama a ke kry-e nomoro tša gago ka lebaka la gore ngwana o le re o ne 28 years ene sa la thoma e sa le o monnyane sa la thoma a na le 2 years sa mathomo before nka bolela tše dintšhi ke ya go nyaka go tseba gore nna bolwetši bo ba epilepsy mo go ngwana o bo hlotše keng and then ge nka kgona go tseba gore bo hlotše keng a ke leabela a ke badimo a ke bothata ba mokgwa o e leng gore ke ba kgobalo ya monagano ore ke eng ke tlo tseba gore ke alafa ke ya kae e kere ke tšee nomoro tša gago mama then nna le wena re tlo boledišana aowa re tshwareleng jwalo mama re tshwareleng jwalo Skype Thabeng le gona di reng dinomoro tša lena mama 07